Mama Leone, Institut za istraživanje struje. Izvolite. Samo trenutak. Madame Leone! Mama Leone, Centar za istraživanje struje. Da, obavila sam istraživanje. Kažu da osobna osjetljivost na električnu struju igra veliku ulogu kod strujnog udara. Ima ljudi koji su poginuli od udara struje pri naponu 110, a neki su umrli tek pri naponu 1500 volt ili 15.000 volt. To se može usporediti sa ljudskom rezistencijom prema alkoholu. Naprimjer, netko se napio čaše vina, a nekom litra nije dosta. Postoji navika na dodir električne struje, na primjer kod električara, pa čak i promjena osjetljivosti na električnu struju zavisno od raspoloženja čovjeka. Zanimljivo je spomenuti kako se na humani način u Americi provodi elektroegzekucija. Najprije se pusti izmjenična struja od 2500 volti, pa nakon nekoliko sekundi struja od 250 volti, u izvršnom trajanju se nakon toga ponovo struja od 2500 volti. Da, čitavo vrijeme trajanja je oko 43 sekunde. Smatra se da struja kada uđe u tijelo kola po krvnim žilama, a ne po živcima. Naime, živci su smješteni u ulju i masti koji su loši vodiči električne energije, dok su vlaga i sol u krvi izuzetno dobri vodiči. Unesrećeni pojedinci opisuju najrazličitije osjećaje i boli za vrijeme strujnog udara. Neki opisuju bolove u zglobovima, neki u bubrežima, trbuhu i slično. Neki se žale na grčenje u tijelu, mišićima, opisuju jaku žeđ. Neki opisuju da su imali grčeve po cijelom tijelu, jako žeđ, suhoću u ustima ili neobičan kiselkast okus. Mnogi se ne sjećaju ničega, a mnogi opisuju živ cijeli događaj. Električna struja može djelovati i tako da uzrokuje nagli spazam nekog mišića. I to tom snagom da uzrokuje iščašenje ili prijelom pojedine kosti. Ili trganje mišićnih niti ili tkiva. Jedan 60-godišnji radnik uhvatio je jednom rukom polugu koja je bila pod naponom od 220 volti, a drugom uzemljeni vod. Nakon 30 sekundi snažnog napora oslobodio se struje. Rentgenska snimka pokazala je iščašenje ramenog zgloba, to je trgnuće komadića hrskalice nadlaktične kosti. Važno je također znati pružiti prvu pomoć kod udara električne struje. U jednom zagorskom rudniku jedna je činovnica nakon posla išla s kolegicama kući. Puknuta žica električnog voda ležala je preko ceste. Zbog neznanja pokušala je nogom maknuti električni vod i dobila je udar električne struje. Zbog neznanja njenih kolegica o pružanju prve pomoći činovnica je spremljena. Svima je međutim zajedničko to da se ne mogu osloboditi električnog voda. Mogla se osloboditi tek teškim naporom. Izvojila sam i par zanimljivih slučajeva. Prvi je taj da do nesreće može doći bez direktnog dodira,
Poznat je slučaj čistača iz Zagreba koji je kod pranja ulice nehotice mlažom dotaknuo električni vod za tramvaj i je vodom došla do kolinske mlazice na cijevi te tijelom čistača otišla u zemlju. Pri tome je čistač naravno pol.